Na munhu wa mina a tlumba nona vanhu van'wina ha divana na vanhu va vanhu a tlumba nona vanhu van'wina. Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Tanani mi ta vona ngamula aye Mgewu the Jude a ni rivele mazaza ni kona a xitloko xa mina xi bulukini ka siku ra namuntlha ne hi la ku ba risimu ra xiyimbeleri xa xisati xa vunanga bya Xitsonga. Ni vulavula hi mani na loko ku nga ri Xongi. Hi la ku ba risimu ra munhu wa munhu hit leyi nga fika yi cinisa vanhu ka Gaza, yi cinisa tinxaka to tala. Ku fike ku va nghoma ya kahle swinene ngopfu so munhu i episode 14 ya Xitsonga Beat Show a hi tirheni ni ta pfulela.
bass. Yo, man. Music wapeng sanya. Right. Devana na vanhu van'wini a tlumbatlumbano na vanhu van'wini hi ku hi xava tile vanhu Como é que teco? Antivi. Ixi, antivi.
Okay. Ingoma leyi nga cinisa hina vo tala. Yi fikile ku avixeni xigazeni ku fika yin'wana yi ku munhu wa yena u na munhu wa yena. Okay, mo hi teka ru phatana. Yi bana ti-chorus. Hi nga za hi ba hi copyright phela se ta ni vavisi ngopfu. Ha divana na vanhu van'wini. Ha divana na vanhu va vanhu. Ha tlumba no na vanhu van'wini. Hi ku hi xewetile munhu wa munhu. Yo! Avuxene vanhu va vanhu. Sanibonane munhu wa Xuga. Va tivana. Vona yi khata. Vona yi khata yeza nchumu ke. Shaku commenteze. Shaku. Shaku mata dzitela. Ha divana na vanhu van'wini. Ha divana na vanhu va vanhu. Ha tlumba no na vanhu van'wini. Hi ku hi xewetile munhu wa munhu. Avuxene vanhu va vanhu. Sanibonane munhu wa Xuga. Va tivana. Ni kombela n'wina mi nga le kusuhani na sister mi va nyika clip leyi mi va byela ku ni va rhandza ngopfu vanhu va vanhu. So ya hi swona sweswo a ku ri risimu ra munhu wa munhu ra Xongi ka album ya Joko ra vutomi. Bamandla ni vuyela Xitsonga Beat Show episode 14. A va yeni n'wini madyambu sweswi no tshemba ku yi ri vo ma 20 something ku ya kweleni a ni tivi ni fambini mina.